Krenula utrka, evo ga, u Splitu povodom blagdana Svetoga Dujma. Utrke legendi Narini, Oxford, Cambridge i Gusar. Gusar nije startao. All crews stop. Evo uspije start, idemo sada 3 posade Cambridge, Gusar i Split u borbi za pobjedu. Ukoliko Cambridge opet pobjedi, to je 2-0 i time se ova serija završava. Uskoro ćemo završiti utrku, vrlo je napeto i vidjet ćemo što na kraju kažu u završnici. Gusar, pobjeda! Molimo pljesak, to! Sada je to 1-1. Oxford 3 meters back. Gusar 2 metra natrag. Okay, zaustavi. Cambridge 10 meters forward. Oxford, stop your boat. Cambridge, meter forward. Stop your boat. Oxford, 2 meters back. Cambridge, 2 meters back. Oxford, 2 meters back. Cambridge, 3 meters back. Gusar metar naprijed. Još. Stop. All crews, stop your boats. Krenula je i nova utrka. Imam osjećaj da je Cambridge malo ranije krenuo u rejs. Svakako Cambridge ili Split ako pobjede, oni su pobjednici ovoga dvoboja. Oxford je najbliže Rivi, Gusar je a između brodova jedan Dupin je došao podržati regatu. S uzbuđenjem čekamo rezultate, jesmo li završili utrku, dakle Cambridge 2-1 protiv Gusara, Oxford ove godine bez jedne pobjede.